tham rak ngai tu du dot mi no lepa olena pol chibai tuizing hi January somthong le nikhat zapte ni asi jinglam thu thang pol hom khomong na kanrun nei le salding kan thu thang pol tla chu US le Russia karlak domino effect mandali nandun shot bomb anka mi thon pe paroin zomin thun le bullet hla shui tong kam phre khat mungenge ralkap commission ralkham nak khem then khat KIA in anla anunge ralkai mi pol khalan nei oi rok chan an phun mi thin ramkul songe thongship pasari chu nisom kwa an bet sal falam peng thathum sung dawok na ka ral rang minong zakhat lenglo an chi minong somthum anung in an kai thu thang zau hliak nak Iran roi tu pol thun mi ziang ronga Russia lampanin apok suak ti polan seding kan thu thanga chamtiang rak ngai sak dingin kan lo som US le Iran karlak domino effect US le Iran he andawongai ngai ding masi tin thusu o bangta sela alet dan denga chon andawo jikte thlang ti siding tat party pakhat din munin karin rel asile mipur thau pa le tau men chem lau to za nau nau pa matonin antong ding ti bak lau chu simfiang dan ding dang aum non ding ka zum lau tham tia silen thula boi neu neu tampi anei ronga asanga chun boinak aum longa arem chang ding khamenel tia sile mi pi polin an chawhlang thainon lauti mi thei chingin ramsung mi pi pol palbet tu se hi tui chil thlen dan vek veke tanbul nei la ve karel mi ase amai sabika Iran kyang kap theng tu US ral kap cha nak thu kan rel mai sading ral thom pham kim thon US ral kap minung thong som nga leng lau pol chu US ral kap thambun nak Jordan Kuwait Bahrain Qatar Saudi Arabia le UAE polan tipi thon thum sunga USS Abraham Lincoln le destroyer long pol an B2 Starlight bomber pol khale Iran kyang kapa anpok mup mauzau chuitluna F-22 le F-35 Starlight fighter pol khal raldau man chia in an thleng thlu zau THADD ko mi vanral khamnak pol khal an hung thep thep zau an daw ngai ngai asilen rol pitha sinak in Israel le thlingthlatu pol he an tel launak ding san lau an tel teng teng ding tuiral kap tha jang le ral thom ase kok mi vek asilen Iran e ral kap tan mun khornak khem pol leinhoi benkar pol vutchama chan tum ti hi langfiang tak mi ase USA in tui an changwai tum mi kan rel asilen Iran chu Maduro e Venezuela an vasim nak e nasa son ding se Venezuela tluk ronge an daw ding an zum asia chon an chang sol na sading Iran hin peng thong khat zanga tiang thleng thei mi misele thong telin an nei chichil don kan ti mi kamikaza don khal a thong telin an nei thau thau chuitluna rol pitha rinsan me China President Xi Jinping in tuizar songa ralkap chirri phurnak wanjam hlei ruk thon reda pol drone pol thlingthlak nak e manmi chilri pol misele pol le jamar pol a thong telin akwat zau chumi nak e nok son mi chu Houthis tapung pol vek Israel somdol mi ralthom kai pol hi Lebanon Syria Yemen rampola minung thong telin an ral adaw ngai ngai asile himi ralthom kai tu pol khal Iran thon arwalin ralmai pola USA ralka pol an daw bom ve ding chu lau thei lau ase chil pakhat bet mi chu Iran long ral kap pol hi USA thon kan ta thim ding asilen saile mete tlokin an tum dan a thlawo asinan Hormuz tepi le long lamjin pola ti songe bom kam mi pol le ti song lut drone pol mangin USA le anrol pitha long pol chilri phur long pol na satakin harsat nak an pe thei ding himi Hormuz tipi a chun USA ral daw nak vanjam phur long pol du tokin an chang vai vut vau thei lau ding tu mana hin an dawo ngai ngai ri lau nan ni thum an thring rawok mena walman akai chi Iran chu tlang sang pipi thon mi
asi tika Afghanistan le Iraq an dau vekin a ol ai lo ding tu nai te rong sin kap ni davoding in an thrawan thak chem chaw nan kap ni lami sin biakok nak lam hoin thu an rel la Saudi Turkey Egypt le UAE pol khalin dawo lo ding in kap ni an lem re raw Iran lam hin an tong suak lo nan biakok nak lam hi an thranga athason ding tin an ruat tham hi sumdong mi chem pakhat asi vekin ngai nep chu athai lo Iran aphil nga asi len leitlun chocolate the tumtu China chu wawa an tum thlang ding churonga tham chun Iran mi people to atok ke chia sang prang fa pa chu atong sok ter re raw ral mai nei tam ding in Iran chu achok boi ter thu fiang zet mi pakhat ummi chu Iran le US an daw ngai asi len leitlu ne ol swa nak pol a chol ding tual sunga sumdon nak tampi asiat pha ding raltlan an pung chem chaw ding i chuwek pol chu venghen rampolin an run tor pha ding chumi ronga venghen muslim rampolin dawolau ding in kapni lam an lem re raunak khal ase ngai te tia sia chun shia muslim Iran le Sunni muslim Arab rampol hi tuilan kum tampi sin an remolau chiai ai halo tokmi ramman si asinan an ram sungi thlengding mi din hun pol an mu chia ronga dawolau ding in an lem nak si leitlun ral daw nak lam jingzoi tu poli an mu dan an rel mi a chun tham hin Iran rampum ti boi ding nakin Iran kai roi tu khaminel pakhat long hi chian phai atum mi si tia an sim khatlama chun Venezuela i Maduro athur vek tluk khin ase Iran mi pi i andu lau mi ayato al khaminel a non lau asi len western ram chaw hlang thei tu Iran throi tu a an ret ding asinan Iran chu Venezuela tluk i ol ai lau naksan chu aram tu dan le thlingthlatu lama ase Iran thlingthlatu thenkhat pol tiang Israel ralkap sunge an kai tika ngai nep chu anga lo ziang avasi khale an daw ngai asia chun fimwar zati an ral rel dan pol kanjir swa thei ding hleya anhu thluni siat nak tam zet mi pi pol khalin an run tor sok teng ding Mandali siang parhang ini shot bomb an ka mi thon pe paroin zomin thun le bullet thla suye tong kam khat Mandali nandun siang parhang in to BWM Polin shot bomb thon an vakap nuwa ralkap commission how to min ong lai chu a hlau bep tuisun ni tiang mu ding non lau ding khopin a hlau himi thu thon pe paroin ralkap commission thu thang phuang tu zomin thuanin tu vekin arel kan ral boy jiangman achang lau tin tu le tu arel kaunan daw an tur thok isin asul nu thu hla thei ding a non lawi a hlau bep ase tan hlin rong ralkap training min ong hlai ama rauri fe ding asinan ama IOA Commander in Chief of Defense Navy General Tingwan atha tui online pare kan mu re raw mi ralkap commission roi tu min ong hlai juk chu na satoken adar re raw bullet thla sui azum mang arel ve vek asia chun zum mang tampi aswak thai bullet thla sui chun PDF pole drone pol hi tui hlana chun adu dua atla i adu du in apuak phan chem chaw ding le ngai san ding jeng man a law asinan tui chil chang mi chu amun raw ria fum fe zetin atla dik zetin an kap thai le nuwa chun kil him nak hi ralrin atul tuk thlang ding PDF pol ngai nep mai anga non law andung lama santhar chiam nak technology lam bom tu ramtum pi pakhat a ti mi afyang tok zau tia asim tui online min ong lai zuk thon pe paro in nem het nak ziang man a lawi hivek zuk ziang tin adar ding titu a vekin ramdanga antom hlom titu pol khal an khatlama ralkap commission pol chun siang parhang in sung daw an tur lau thu official in phuangin thudik lau asi thu an tilang chiam chaw mungenge ralkap commission ralkhamnak khem thenkhat
KIA in an la anungi ralkai mi pol khal an nei thai kachin ramkul mongeng peng sunge ralkap commission tangrol khem pol chu KIA le mipi ralkap tangkhom polin beipi an thlak na ka ralrang khem then khat an lak sak nga thai ralthom chilri le ralkai mi pol an nei thu KIO KIA raldau nak thu tarlang theu tu the 74 media in an ngan lang mongeng lama chun ralmai mun thum ongin beipi an thlak dawok nak asau sang tuk hubin shimatong khala an dawo thok zau nanma lam khala an daw dawok nak hi ni thum rong chu a rei zau hlotlin nak khal tampi an nga mizan khala zanwar na satukin an ka po indo chi kyang kape munram tampi an la zau tia kachin thu thang ramin an sim poirok chan an phun mi chin ramkul sunge peng pasari chu nisom kwa an bet sal poirok chan ukok nak an phun mi chin ramkul sunge peng pasari telin ramthen le ramkul pakwa sunge peng somruk le pathum pol chu dang nisom kwa an bet sal thu January nikul lon kwa a thunei nak latu ralkap commission pole National Defence and Security Council ka longin tlang than nak an nei chin ramkul sung chin mipi ralkap pole an hum hol mi complete peng thantlang peng plewa peng tonjang peng mindat peng matupi peng le flam peng pol telin ramthen le ramkul pakwa sunge peng somruk le pathum pol chu kandung thongni le kumkul hlon nga January ni som thumle ni khata poirok chan ukok nak an rak phun zaumi ase tu khala ni som kwa sung poirok chan ukok nak an than bet thu ralkap commission how to setin khom min ong hlaye thupek nak thon thu an run swa mi ase flampeng thathum sung dawok naka ralrang minung za lenglo an chi minung somthum anong inan kai chin ramkul saklam flam kholipi lasal thei dinge hunram nornak anei tu ralrang pol le chin mipi ralkap tangkhom pol karlaka thathum sung dawok naka ralrang lam minung za lenglo an chi zawe anunge an kai mi khal minung somthum an umzau tia thei ase flam kholipi lasal dingin ralrang pol chu kandung thongni kumkul hlon nga November thathok isin lairon kali taingen lamjin in sise lairon kali uibula lamjin thon munhni isin munram an nori munram nei tu Chim Brotherhood sungtel CNO CNDF le Chinland Council ralkap tangrol polin an rakhame dawok nak tuini tiang asok rerau thu thang zau hliak nak Iran throi tu pol thun mi ziang ronga Russia lampanin apok suak Iran le US karlak boinak sausang bik din hun an thlen laya Iran throi tu pol thun mi vanjam pol chu Russia lampanin an fe ziang ronga Iran le Russia in hivek in athupte in an changwai chil chang thei mi pol zau hliak nak kan nei ding US President Donald Trump Rasif Amardati ko mi ralkap cha nak tha jang lang teri an minor nak hin Iran chu na satuk in phurrit ape Iran Foreign Minister Abbas Achi Russia ram man hlap tukin afe nak chu China le Russia tivek an rol pi thapol hne ni sin kilhim nak ama khan petu ding an hol sithei Ayatollah Ali Khamenei i chakwat sunga US le Iran karlak dawok nak asok ngai ngai asilen Russia in bombing in asilaulen UN Security Council a Iran chu US in dawlau ding in rakham sak ding in tipol atel tia ruading aum Russia vanjam pol chu Nazi somli le pariat songa amal biek veinga rauri teran khopi a atum ti mi chu dinmun kel o asithailau hi ralthom chilri pol an kwat dinge zum asi USA midau thainak pol rakham thai dingin S400 vek santhar ralthom pol technology chem pol long ralkap manmi pe tlayok nak le lamjin mu tu pol rak nok sak nak ding
an dil dingi ruwa ase Russia in Ukraine ral an dawnaka Iran ron pol na saten an man sak ronga tu hi Iran bom sal dingin leiba tumpian nei asinan Russia ama rauri khal Ukraine ral thon an boi lai fang asi ronga US thon matoni davok nak ding pol a hrial dinge ralthom thilri pol long an pek ding zum aum tuidin huna Russia hin Iran le US karlak nuclear thon pe paromi lungkim tlang nak thar tua dingin lamjin a hol sak vekin khatlama Iranin Russia ral thom an man sak asilen davok nak na satokin aswak bet thai thau thau chil thai bet mi chu Russia in Iran ram sunga ral kap aret dingi chumi sin Iran dawlo dingin an kham thai ding khai khomin kan rel asilen tui Iran hroi tu pol Russia ye an fe chu an rang ne tabiak swa nak ding hlet an hol mi ase tui din muna chun Russia in Iran rang thukam nak thutiam nak felfai le get khau anga lau asilen thame nornak noya thil thiamin lungkim tlang nak thar an tua atul ding asinan tui Russia van jampi pol Iran an fe nak chu Iranin thaitok e rakham an tum ve tin alang tui jinglam kan thu thang pol chu himhuain kan du tok hri ding zan lama thu thang thar thon kan tongole sal ding achem tiang in rak ngai sak tu nan za te para tampi kan lung oi